Veliki pozdrav svima! U današnjem videu samo ćemo najaviti narednu seriju predavanja u kojoj ćemo govoriti o Andrićevom romanu Gospođica. Naime, lik Gospođice, to je Rajke Radaković, posmatrat ćemo kroz prizmu različitih sistema vrednosti koje propagira određena epoha. Prvo ćemo početi priču o patrijarhalnom društvu, zatim ćemo se fokusirati na srednji vek i na njegov imperativ da je žena dostojna i jedino vredna ukoliko podsjeća na muškarca i ukoliko ponese epitet mužastvena. Zatim ćemo govoriti o renesansi i ostalim vremenskim periodima kako bismo došli do savremenog doba i do feminističke teorije. Pitaćemo se da li je žena zaista vredna samo i jako podsjeća na muškarca i da li je to njen jedini kvalitet i da li će, ukoliko i posjeduje čak te osobine, uspeti da ostvari svoje potencijale i da živi život kakav želi da živi, ma u kom vremenu i prostoru živela. Dakle, ispitat ćemo od najranijih vremena do danas da li joj je, ukoliko je posjedovala te osobine, to i donelo zaista sreću i radost u životu. Pored toga, vidjet ćemo na primjeru Rajke Radaković da li je ispravno i da li je zaista sreća u tome da se odlučimo za zemaljsko, a ne nebesko carstvo. Nadam se da ćete uživati, ja jedva čekam da krenemo da razgovaramo o temama koje najavljujem i vidimo se u jednom od narednih videa kada počinjemo priču o Gospođici.